Jomai TUIRPC by the RPI rok setting democration choli tongo nongkhe ajaga ese TUIRPC nangai tangai nang arani president chongoi tongo nang tan bagi ajaga thangyang babrani dimana nong chajaga de bahai diman ke chajaga ya diman to man nang hai pano tokhe obose ang president TUIRPC meeting klai salaijak kroi je omahaike demonstration khlainai hnai ambagi angaro thangai mania meeting salai namle meeting salai gang bai thanai ba jesa panang thing jesa party jesa bodol bini kaisa constitution tongo abo puila council body ekab executive body salai bahagi bu bahagi ang mai ambagai ang jeperpono ang awhai nayo ang jodi BJP habai BJP ni clear khangka apapang sanang nai ang presiden tongo ang BJP hapsinai ba khlainai gang press declare marnai ga bodo to RPI yo working president okri khlaidi haba TUIRPC sung meeting khlaidi geble ambagai ang arthanya araki joto TUIRPC na borok joto da thang joto thangya je phaini phaiga bokho borka meeting phaiding ko GS phaiding ko ma phaiga na haida ko ang ma kebro kasu yang agero no salai je kya meeting khlai ge anam bokho chao ka meeting khlai ge phaini phaya pa salai ka meeting khlai ge bai phaini ba officially bro ni demand kan nong susajak no ni TUIRPC sini TUIRPC ni ba sangno minus khlainai rana hnai process choli dong hangka ango jarao lama kasuna ni ba am hai sitting demonstration anmote hangka angka nangjai gata dabi ka manan hango salai i seni dong hangka acha borok to sao rabat chimi si 14000 bang ko nete baki maya ko ne ga rabat chimi dama ko no kita rabat abo songka 14000 atia jotono je klaimon klaikha ar dog komo tongo ke je manmani mangala kha aba mo hainke tabuk choli tongo Delhi 5317 nogni proposal 5317 pigari abo Delhi or harja bo nasing kok salai tongo tebo aga project bo jongga tongo e bohai tabo aja bro ring kan nang thanai jan non ni TUIRPC ara TUIRPC ni meeting gang thanai IRPC ni meeting gang thangya phanya 7 ko bro asama gortla lama kasnai nam pal har kasnai aro khen no meeting salai ang khop khnaya boi samai abo official bangya ang aro thangya acha demand manis tongo no ni demand manis tongo ke bro tamne bagai certain democration asok lai amuna mochili ata GS tam mansuka or to RPI rok bai borok khalaima ba bahage salai ba borok kasuka gab to angar skri hinge abo to bosaka gohina kha sarkar gohina bole maya khoble gab to Delhi ni koksi gongko ba tar mane no nara bodol kaini dongi tong khada GS alka president alka na pong bodol kaini to tau jora nyakho tau bas kang meeting nai salai ni angka bo khlai mo sang khlai ding an borang tong mai tamba nangkang ni amte GS me yakna ba president me yakna mo khlai tong thung ani borang ba ang sanglang khlai thanai khlai bo tong nai haibana patu habi yata pati hawe ta ang hamna nangka bang sanai ani borang ni tam nai Reimano bukhaimano ganga an borok ni bagai sebela borok to chatar no to ni tongle sak ni bagai tete nangle bele je masa kisem je sobana khai tong ta jara bo tin bokro no asok lanya ni to wan chok laje to nok to sini central committee baksa anu saka tamnai o lama kasan saka na asok lagi ang buno bin demonstration om choli tong pai gathen o mo to ta kok khali ata yam hai ta gama gai khnang officially buno phun kok salai sauna je sing meeting all san chata masuk kan nu batam han time nangle ya wa ke salai sanai ta